Aliyachi mainayam, ñañay, turi, llaqta masi, peruana runakuna. Manachiki riqsiwankichu, manam ñuqapas ancha riqsikichu. Ari, redes sociallapi riqsiwanki, videollapi. Ari, ñuqam kani ñañachayki sumaq sunqu. Anais palomino, mana riqsiwaptikipas, mana riqsiptipas, rimapayamuykichik, imayapaq. Turi, ñañay, qhawakuychik, kay unquykuna, chayaramuanchik entero munduman. Kay unquy chayaramun entero munduman hinaspam, runa masinchikkunata wañuchichkan, wañuchiwachkanchik. Manaraqmi tukunraqchu, qhawakusun. Ama hina kaychikchu, turi, ñañay, uyarikuychik, amaya kuchirinriqa kaychikchu. Asnurinri. Yachasqaykichu hinam, iskay wataña kanja, kay hanra unquy, kay entero mundupi, runa masinchikkunata wañuchichkan. Mana manchakuspan, mama llay mama, tayta Dios, masta kaykamun entero munduman, hinallataq kay Perú suyunchikmanpas, chayaramuspan, lliw wañuchiwachkanchik. Hinallataq llaqtakunapipas lliwña. Chaya, uyarikuychik, ama yanqakuna kallikunapi purichikchu, masikichikwan, ñañaykichikwan, ayllikichikwan. Ama yanqakuna chay cervezakunata upyaychikchu, fiestakunata wakinin runakuna mana uyarikuspanku, ruwachkanku, tusukuchkanku, manam kayqa unquyqa atiwanqachu nisparaq. Ama yachaynaqa kasunchu. Qhaway mamaykita, taytaykita, wawaykita, churikita. Chay unquyqa hapirususpaykiqa, qamllatachu haya hapisunki, qamllatachu haya wañurachisunki. Aylluykita llapachanta. Chaymi chay nimuykichik, allin qallikayta munaspaqa, qhawakuychik kikikichik. Allin mikuykunata mikuspaykichik, qhawakuychik. Mana kikinchik qhawakusunchu, allin kayta munaspa hinaptinqa, pita qhawawasu. Tayta Diosninchik niwanchik, qhawakuy, ñuqam qhawasayki. Chaynam niwanchik. Chaya, uyarikusunchik. Chaynallata mana riqsiwaptikchikpas rimapayamuykichik turi, ñañay. Uyarikusunchik. Chaynallataq kay inti qispimuymanta rimapayamushkaykichik. Llaqtaypi inti sumaqllataña qispiramun tayta inti. Tayta Diosninchik munaptinqa ñuqapas alinyaraqmi rimapayamuykichik. Hinatinqa, turi, ñañay, tupananchikama qhawakuychik. Muchachata, miskillata mapachimuykichik. Llapallaykichik Ayacucho, Apurimac, Andahuaylas, Huancavelica, Cusco, nallataq Arequipa, Cajamarca. Llapallaykichikpaq napaykunita. Hatun marqaynita. Uyarikunkichikma. Ari, tupananchikama. Hermanos, hermanas, peruanas, esta pandemia no se ha acabado. Por favor, reflexionemos. Hay que cuidarnos mucho. Si no nos cuidamos nosotros, ¿quién nos cuida? Por favor, quiero volver a verles. Por favor, entiendan. No estén haciendo fiestas por apuras. No estén andando en la calle, ahí contaminando. Por favor, es un pequeño consejo de tu amiga de siempre. Anais Palomino Sumaxung. Sé que no me conoces, algunos me conocen en redes sociales, algunos me conocen por video que hago, que son bromas, son bromas, comedias. No tiene nada que ver con mi vida privada, por favor. Les consejo, pequeños consejos, no se molesten. Sí, por favor, reflexionar, tengamos fe, vamos con fuerza, tengamos fe, sé que va a pasar. Solo nuestro Dios bendito nos puede sacar de eso. Vamos para adelante, hay que cuidar mucho a nuestra familia, mamá, papá, los hijos. Solo les pido eso. Besitos, fuerte abrazo a la distancia, desde mi tierra. Hermoso sol, ha salido hermoso sol. Señor sol, hermoso. Cuídense mucho, por favor, entiendan, comprendan. Bendiciones.